Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulia do Richmond Kharlukhi. Kimat bakongsan jong ke kubor mentah ke step. Menteri Ketenat Development of North Eastern Region uloong bakathan stelam mingi kanyalam mekari kum kabor baklan ha kayo kakot. Menteri Ketenat kakot kakia kajela Meghalaya ula play maunong rem ban kentiu ya kerenja State Dispensary ke Urban Primary Health Center. Kajing don ki bakot na kajing pang COVID-19 na kari India kalakot nrupo point pra iway na kashispa. Badha Assam kajing long jingman na kajing shleum kalanang kambha. Kakubor kebabnya. Menteri Ketenat Development of North Eastern Region Dona Dr. Jitendra Singh nen kesngi uloong bakathan stelam mingi kanyalam mekari kum kebor baklanya kayo kokot da kajing kersyan kinong tre belatbet wad hadian jong kajing pang COVID-19. Uloong ru bagi kentai hakathan kilong kinong yalam hakikam kayo kokot na kadaw jong kajing job banekon ya ka klam corona. Dr. Jitendra Singh ulekran bat ki sengerap lade ki beranjing edai bat ka North Eastern Region Community Resource and Management Program NERCOM lengba ka webinar. Ulong shosho bagathan stelam mingi kalalong kanuksa jong ki kampenroy haki sansnem balalet. Menteri Ketenat kakot kakya kajala Meghalaya uba AL Heknen kesngi ulaple umaunong remban kentiu ka Renja State Dispensary sya ka Urban Primary Health Center Hashilong. Lamang R point nyau kendai kelur tengka na kebenta kene ke projek badlah kemik lenti ben pendek beka hapok khat prabenai. Habakren na kejingelang uba AL Hek uloong ba kene kalong kesngi ban saken mau ya ki breu kerenja bat kithan bamarjan. Ule thu ba kalong ka kam ka bae ban chna ya ka Primary Health Center hagi jaka sor namar bahab ban bot ya ki bobon ki kendon kam tam kejingdon kam jaka. Uloong ba kajing trishtom bat kajing etrelang ke bayadan benta lala ban pen urlong ya kajing kentiu kerdan ya ke Renja State Dispensary ke Urban Primary Health Center. Uba Charles Pengrop pat abakran ya kajing elang uloong ba kene ke Primary Health Center kan pen urlong ya kajing angut ki breu kathan bat ule ro ru ya kinong tre ka kot kakya bat barok ke bayadan benta ban ikun persya ya ka klam COVID-19. Ka Sarkar Pedang hingin kesngi kala pentip ba kajingdon ki breu balakot na kajing pang COVID-19 na kari kalanang kam kieu bat kambha. Katenat kakot kakya ka Sarkar Pedang kalaong ba kania kala urlong namar kajing etrelang ka Sarkar Pedang bat ki sarkar jong ki jela bat ki Union Territory banyada bantek lakam bat banya konya ka COVID-19. Kajingdon ki bakot na kajing pang hakari mentah kalakot henreu po point pra iway na kashispa. Tang haki arpusau kenta tambalalet kumbakat zau hajar ngut kiba pang COVID-19 kilakot. Ban kentiu kilat ban test na kebenta kejing pang COVID-19 kila don si hajar prapunyo teli ki laboratory hakari kiba day jong ke sarkar bat jong kiriu shimet. Ki badang don ya kejing pang COVID-19 ha kajela Meghalaya kat hadu henin kesngi kalong arpun reungut. Kat hadu menta kat wengut ni kini kidai na ke distrik East Khasi Hills, Shipongut na ke distrik Ribhoi, Arngut na ke distrik Southwest Garo Hills, Iway na ke distrik East Jante Hills, bat Arngut na ke distrik West Garo Hills. Ka Deputy Commissioner ke distrik Ribhoi kalaong baya ki Balasyam bakilayo ekejing pang COVID-19 labo ha ka Corona Center kenang bantek lakam ekejing sapriang kene ekejing pang. Kala kentui ki breu ke distrik Kamtam kitu ki basa ha ki jaka bala penjari curfew bane trailang bat ka sarkar. Ka World Health Organization dangshan kalayro ikilat Balasyam da ke sarkar Meghalaya banekon ka COVID-19 bat kalaong baya kini kilat day banbot da kiwe-kiwe ki benta jong kari. Ka World Health Organization kalaong ba kani kala urlong namar ka jing tre shitom kinong tre asya. Hakikat to kani ki jingja kinong tre asya kilala banyarap hagab ay jing betha ay ka ek bari banle aba penkerpang halayeng bat kilalet jingo ru man la kapor shikiyeng breu bat ki ajing selok. Habarok ki kerdan kumbah ndrew hajar news pangot kinong tri asya kedan benta ha kajing lit pensngoto shinong baper syapang kajing pang COVID-19. Kani ko kubor kawan syapi na ka All India Radio Shillong. Ha Assam kajinglong jingman na kajing shlayum kalanang kambha ha ki arpusau kenta tambalalet. Uslap ulasange bat ko kalanang hiar hakikat to kani kijaka. Lai punyungut ki breu kila dono ele kajing na kadaw jong kajing shlayum. Ki kubor sarkar ki atho bakum bakat wei langut ki breu ki la syakta ha kajing shlayum hakikat pratali ki distrik. Kumbah ndrew hajar ngut ki breu ki don hagi jaka ai jing erap basipor balabo da ke sarkar. Ka jing shlayum kala penjular ru iki jaka rep bat ki wei ki jing tai jing shna.
Ha Asam ya kakut jongkarach bhavan kabanan ha Guwahati lapan bena kum kajaka bejur kejing pang COVID-19 neka containment zone. Gibor peniat distrik ka Kamrup Metro kliatho baya kene lapan bena hadian belalap badan kibriau bayo kejing pang COVID-19 ha kene kakut jongkarach bhavan. Ha kawai pat kaliang Chief Secretary Kejala Kumar Sanjay Krishna ulapan bena ya katu kani kejing penjensur nado lasai kesngi ha ke distrik Kamrup Metro. Ya kidukan de marbam la sya ban ple nado kepor khatwei bejemen step hado kepor sau bejejan met ha kesngi benengkong bat kesngi balang jong ketayo. Ya kejing delang ya kidawai bat kitiar sumarpang la sya nado kepor shpo bejemen step hado kepor lai bejejan met ha kesngi nengkong bat kesngi balang jong ketayo. Hendrai ompat sya ban de jing de harut surok kum ya uso kijur kadok ha bat kiwe-kiwe. La ban pen ken mau hang ne baya kejing pakhang bakat sausni la penjari ha ke distrik Kamrup Metro nado men ka arp kundai trek ubna jelio balala. Ka Indian Council of Medical Research ICMR kaloong baka board iki kendon bala ban pediang ha ke pertai baro kawai ban lap kham klo yu dawai na kebenta kejing pang ke bala ban kelaklam. Ka ICMR kaloong bakalong ke bakong san ban kentia we komishna dawai na kejing tip tenrai ha kari. Bat ha kejuk kopor bandan kejing shingan bat kejing buat renti yaki kendon. Ka ICMR bat ka Bharat Biotech klesno ktilang ban lab udawai balatip kumu Covaxin ubala ban ai na kebenta kibayo ya kejing pang COVID-19. Drugs Controller General kari India ulai jingbet ban persyang ha kebenta ban nengkong bat baar ha kijaka wat benya ban pet lau ne udawai utrekam neem ha kibriu. Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi ula play kejing Yakob balatip kom ke Atma Nirbhar Bharat Innovation Challenge ban itu eki app ki babhatam jok India ki balapendan kam lupa de kibriu bat ki badan kejingla ban rengkat bat ki weki app ki babha ke perthai. Menteri Rang Bado nen kesngi ula kentui kibriu ban yashim benta hagani kejing Yakob ke badan arbenta. Kawai kedai kejing kentio ki app ke baladon lupa bat kawai pat kedai kejing shna ya ki app ki bathmai. Ha Mizoram ke Sarkar Jala kelarai ban pensengi aswa klembo por ya kejing terekam ban play ki skul ha kini ke 60 puthi ke bamenta. Kat kum kejing penbena ke bamenswa da ke Sarkar Mizoram labo baki skul ken play ha ka khatsan terik menta ubenai. Ya kini letho do menteri ketenat puli puthi ke Jala el ralate henin kesngi. La shimi kene karai namar ke jinglong jingman na kejing pang COVID-19 bat kum kalat ban khange kejing sapriang kani kejing pang. Ha Manipur ke jingdon ki bakot na ke jingpang COVID-19 kelanang kio bat hadu henin kesngi sanpau point lai na ke shispa kilakot. Ka jingdon ki bakot kelatam bani ke jingdon ki badang don ni ke jingpang menta. Ha kawai pat kaliang Chief Secretary ke Jala ula penmi ya ke kenhuan ngan ong biang Chief Secretary Kejala ula penmi eko hukum ban pakhang lut ya ke distrik Jirebam baro kawai hado ka khatsan terik mentau benai namar ke jingkeu kensan ke bayo ke jingpang COVID-19 ha ki saupupra kenta tambalalej ha kene ke distrik. Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi hinin kesngi ula ai kublai yau Presiden ke United States Donald Trump badi ki breu ke United States ke jingrake ke lengko sngi yo lai lut ba arspa sapusau jongki. Narendra Modi ulong bakum ki recent syar pat ba bahaya tambah ke perthai ke India bat ke United States ki kenkor ya ke jinglat lut. Ka World Health Organization klairo ki kam balale ke Sarkar India bantek lakam ya ke jing sapriang uknyang jingpang corona. Ka Chief Scientist ke World Health Organization ke Dr. Somya Swaminathan kalaong bakalade ke jingjob ke India bahaki arbanai balalet ke India ka shania haladia na kebenta ki tiar bantes na kebenta ke COVID-19. Bat kato ke kubor kalakot dengan step ke belawan cepi nak All India Radio Shillong. Ha kupor prabajing ni sok baka Delhi Station nak kebenta ke kubor ha ketin Hindi, ke banbot ke kubor ha ketin Pareng ha kupor Prashteng. Sengoba bat nak menta ki kubor na Delhi, kapor menta kala janda partat Praduna San Minute.